niam me no so ube hu se woni ho uji tum so woni ho a wo pepa it be oh there is no devil wo pepa ti otimi de wo ye adwuma no no so wa sell it there is no devil and na de toso me no ade a wo prevent say wo ba fa Yesu Kristo so awura de ne wa genkwa okay Sani ema mienu no ene wo pe memfa Yesu Kristo so awura de ne wa genkwa fi say wo fa Yesu a be ye wo covering ena wo hu say wo kase woni wa woni bete wo kase woni wa na nso abontia no pa mi bu say wo sorry ye no nyame obo wo nyame din menye obi a wo sorry ya na wo kọ make sure say you spend time fi say bo nyame din if so obi nso bo ne nyame din na me be me nam kwan so a me be no obi gya ne so ani kuta nsuo kuta kosia say so ni say ye ne di o say ye ne di o minim but wo ye ba ye nso hwi fi say ansa na ye be pie no na ye nso ye ne nyankopon twedi ampon boss ni asase na Bible ne kan say in the beginning God created the heavens and the earth no na ye nso ye ne nakasa eno no say fa the father of spirit hum nyina eja no eti hum bi a wo som no ye makoa ampa e say me father of spirit no the otimi mu no susin the orias eti demon bi a wo serve no nsuo bi a wo serve no wo mu nyina wo mu ye menkoa ye trample upon scorpions and serpents mo if you said you tie mu no oso sin di owo ene mfa woni moja wo betwa moja bie ni ho a say Kristo die no there was shedding on Calvary no enye wa ponche ni wo pa ye nkanipa ni anantwie ni akoko sia kai moja ni ntimi nkasa say Yesu moja no kokura kasa etofomu a ekata nipa 7 billion ekata wo mu nyina abone so eti uka nipa 7 billion kwa na ohio moja gu fomu a enti bitu Yesu moja na ntatia enuru tot enti wo so apam ben na wo se woni nyame wa apam dada na tie se woni nyame wa apam na asori ya no pa obi rekindle no de wo so rekindle yours wo sorry at least say 10 minutes kura nya be erade ma ba omi hian fa me ko na fa me bra won kan wa minti be nya hwe ma wo huma buro no nkasa ma me enkasa ma mi kuru enkasa ma me yere enkasa ma ma enkasa ma madwuma ene hu me mobo ne ma madwuma emre bi me first story we mra na ye nto so a journalist young journalist bi emre bi me mosa president corona era no but obi anim journalist ye anim o mo ka konya nkwanhia e ma sa journalist bi wuyi na de na otene nche a wangu na me ni di nkomo na o ka chem sa akosa wonim se me soya no pa me mompa ye me mfa me hu nhye nyame nsa but that day no me nim de ba me team that day no ansa na me be pie no me ka kire Awurade se Awurade me sro fa me ko na fa me bra o se wo yo bi a o mompaye na ya say you no sorry ya no boys no address young journalists no man na you so no ko fa ne pen drive ne book ne pen no ko enti wo se that day no de o sorry ya no se Awurade fa me ko na san fa me bra sa ka na sa presidential convoy no de na journalist for team ne konya accident no nipa na no ote ne nchen na wo wu ye no ono no ote ne nchen no wo pry ne nsa kra asai kakra ne nsa ba ko but de na ote ne nchen ne wu ye eti ebre de kokoda hospital chei e ye ne surgery bebre e chire am ne di nkomo no sta AKOSUA it's a day no me pie na so me kan se rode me strofa me ko senya me tie e no de me koye e no de me bae eti every now every hono won fa wasa ko so me hu niema o me da honam nim se me wu me hu niema eti me sraw wo sori anopa onyame oboso ne asase fa ho hye nsa wo ne obusua wadwuma wo sikasam o tie mpai bo nyame o ye mpai bo tie fo na ko na efa brabo papa e ko bobrenti apam ne adwa me mama kwa ha ye jo so ma me ai sade o be se we kan anka me ka se cold teeth but me no san ye nti boost bombs asi egumi amaka ele na go no be I was here gume esan se we na ye osoro na abi amawo enukre apam na 31st October ye ko connection ansa na abeba so no SOMPA obi ba wonderful ansa na abebo so no papers be ne gu anim na adwan so paper be ne gu anopai me wo the daily statement the bokrata afi the national say the Ghanaian publishers so ni and the new publishers so me wo ha na afi me wo Daily Democrat all right and odo adwan sare so Daily Guide ewa the Chronicle, Daily Post, and the New Weekend Crusading Guide. I don't so that one. I mean, so me wo the Ghanaian Times wo na me sanso wo trending stories. That the Lumba Gusua trended. Serious? Yeah, me read the article be by lawyer B. Now what can we say? Crying from the grave. Oh. Now our church say
civil law and a civil marriage and they said the city a civil marriage so be worry or Germany and they say ni nyina ye pe ni nyina apply say awari no mugu no so mo enwu no ho dia and yes still a stance na o church them said the mrani city now but headline was say that the lumba crying from the grave it no trend and watching so shatawale one so they say any birthday and an idea now shatter fest it we cry the birthday it when the shatter fest or said that say home fan or said that or said that a shene birthday no ho fan and if an shatter fest no or no so gine ho sente and also so na social media you say UP Alan Kojoche Martinso party no and also so Mami bi a your friend was say dan o share wo na so ma ye nkokora mpo na na ewura ho so mo samra o machi o say me sure mo me ewura ho say mrantem say o ma ye nkokora mo say ala mpa nie so o ma me pa ati ma de kai o say me sure mo kram say na nkrofo ne de no mo che so ma na pa no say first no ya branam se na ni pe ni pe nyini eti Alan UP no so eno so ene na mu a ena MPP fo so de no eno so ene na mu efa ebi Alan UP ne benya effect bi enso e wo so ana eno nso so ni nyina enenam say de wo hwe flag bearership no a won say a trendy ya mo pre no but last week no e yedi kakra e de fa Canada Japan and Baumia as Dino last week yedi by him said this week no resurrection because weekend nenam Baumia nam bono na kenso nam savannah ho baby intino na brana champion so nam he na yewra educhu so nam he we na mo bia so na ejinem edu so jinemu kama apam yembo papers ne so yewi ana yedidwa kakra na afensu so yedede aka nyina atoa so meka wo sa haye SOMPA 106.5 FM Accra Ghana today dwumedie no ensema edi him edi de nchechwe wo Ghana na yedi tudwa newspapers eka ho trending stories so eka ho ebrepam ne bebi ahoma na to na mo de madwenkyere aba mu wi na afa yede tip of sports no so atoa sansana first service no aba eti apam ne adwa o me nkoi meda siemo ba pa na yasoma no pe no said ye board daily no so ma me fa the daily statement da bokrata emfrase na wone na de ato hɔ yi no wo che se ma me araba isa batoko no ya yewura Abraham amalebe che se onya daje ko Supreme Court kokosra hɔ wonu ma bedi George Penin nyina mfo ne bobobo enso araba isa batoko no Gertrude ne de nim che se wo ma pepa ne din kura de afirim sasa wa ma wi asempo eno na krata wo kratafa toso miensa wo se stella wo da so akokoto se mo nka se obi ba be hyenanan ade a enkra ne kire se ni mfoni kura ni ho asa won de kura adwuma no wa ma yobi ne ewi aka se de obi ba be hyenanan na obi a wama ade na obi timbe hyenanan anopai ehonsem da kratafa etoso miensa wo the daily statement da bokrata nom eno achi yero se yo adetwim bosonchemra se badwani won na nam hai na wono nemtoabo a wo boy wakoka asem bia ma obi apagya na so ne nani hwe nanim wo se wo moto aba no ma no wo bekura franka no e de so no ba ban mu a university wo be ma Ghana fo akoni free o kan ya na ebi se ha nenso na sa akode ni ho anopai krata na twa e de aba afa wo de osahene Alexander Kwame na afanya ma kanfoni aba betoa ne nsem no krata fa toso mienu e wo daily statement da bokrata no no wo se se ye ka wo mo ekoma oman no a e donkuma no a enti wo mo ma ya wo mo bai parliament session ase a mankoye se bia wo mo ba be criticize nko na mom wo mo nya adwuma e beboa Ghana fo anopai ensem a wode ato donkuma nanim eno no na adaji Dr. Mahmoud Bebo Baumia wonam e bontoa no na ne ntoa body na kwa kopim e wo bono na pueye fam ya nkransa ka ho na ene se wo nante bonto anyina no ba bia wo hwe broni beka ne dimina ne facial expression ase otimi gu ahom kokko hu se niema edidaye wo gina ba bi papa ne yebra wo ko bono east enti wa kasa de chese o delegate conference no to we ya chese emu be pipa eno e wo kratafa etoso mienu na ye boso e wo daily statement de bokrata mu e de ma yetiefo adwafa bitu amso a Mamemfa daily guide no entwa so na okokratafa etoso miensa
ononyamfo Kennedy Japan no so eka nipa no mu a womo ehye se won betimi edi MPP amnyoko no anim nyame ya adomo a afimpinu ani aduru wotwe na wode ne to no enenam enkran ha ne miame yahudu bebre ya ye kasa ide salaga en wode ne to no akwakopie e wo mentifi do mantemo na ne nkasa yemu en wode atu dwase se wonya akwanya no na wobeye mampanyini e wo omayi emu a obe relocate ministry satna yahudu bia e wo enkran ha e de akomantem ahodo no bimu se ebia wo sha ministry se wo Ghana ha o se agric dio se lanso ni nyina enkran ha ne wo na wose de be decentralization no ayeka ho asem ne betimi aye adwuma na grassroots no so wo matimi anya enkasaye bie e wa mamuo no emu no ministries no won fa nyina enso nkran ha ene excellence ministry ne ye de be kwa hafo ne be boa ye de be kɔ ho se agric ministry ne de be kɔ framantamu ne be boa ye de be kɔ ho eno ho asem en wo bo ho amane e wo kratafa etoso miensa na health gold fields prestia bogoso mines wo so e kire mu ese wo masachira ne mamu e wo matena ye e hwe nim se anye bi kura no $205 million sikadie wo betimi e de ase adwuma no mu aboa tretre mu se de be ya adwuma no betimi ekese no wo manfo wo mpotem honum so wo metimi anya bia ekratai e de ehon semaba na woko kratafa etosu ensia chief justice ya we kra de kane chief justice Gertrude Tokono ne nsensama hodo ye bobo ba ye no wo se enya de a wo bepene ama ho kwan ama justice bafo boni AKOSUA toso e wo n'adwuma mu enti no wa challenge saa asem no ye ho nso e wa hanom sei omanfo a ete atasemanso e wo nhia so abato mpeso so asante mantam wo mo etie hu mu si ye kasa isanse akronfo emo na obehwe anajo obehu se motorbike bi eba na opeba bi duty afasanse wanhwe na okita sika kita wo phone kita wajapade bi a o ma behwim e de akọ enti wo ma sere bambofo se wo mo enhwe na wo mo pe ho asem nkase bambo ho asem wo ma bayire niemamu wo hono mo a enu nso atimi aboa na omanfo a etiata so manso wo menya wo mo asomdwie na weekend na nya asem ketwa e wo Nigeria manu emu sinitwani ba ko e friend Regina Daniels wonini kunu ya e friend Nedunwoko openi no wagini dimpa e wa manyosemu e wo Nigeria ho sa senke ye Ghana ha wo ye mrase bedwani na wotwe wie video bi epie ye e wo social media no eso a na Regina Daniels a wedi vision no adunu num 25 years a ware 65-year-old mrase bedwani o ware no kura no se o ware no 2019 2019 se o 25 years na se that time no wo be 19 and wo war 19 and wo ware papa no na ye kiremu se video no e call viral na Regina su tietie mu na fi ha minti na ha no mu biem na ware we die papa na ebome na se na nya movie no wo twa there be enye movie ye video a e call viral ya no manfo jojo na koma kra no wo se wo mpene na che se wo hwe se de enioma si fa kɔ no a domestic violence bi koso e wo Regina na ware mu nanso e kire video no call viral ni wie ye no na wo manfo bebre no adwendwen se enti saa ware na akoda na te ho a obia enim de ekoso wo fi ho ba ne kunu na ba beyi ne ho ano wo se wo no wa ware 6 Regina na last wife na yiri ne mo bia ni ho a wa complain se wo bo mo ana se wo tete wo mo e wo kwan bia eso enti no na nsem wo hu se ne last wife no Regina no oye drugs ne kunu no na eka wasana yere ne ye efan roboni na sesia no adrubia bia agensem a wo mo control a enyeye enti wa na adwen kura se wo mo fa ne nko rehab ho na beboa otimi intoxicated sesia no ya ye too much but obi so ka che na drugs ben na baba we betimi anom ama na beyi niema eti sei epienti nsam no many bo video no so but who say social media na de bana we nya abotra ombema waka ne yenka etre bia de bitimi ba ho ho e kire o say movie
eti na me pese me twen kakra no so aye bi pen so no ye movie actress enti no na me pese me twen kakra na ekire no ye hu sa akopie police station na de no hu sa ampa ene asem na ya asem pa because ene social media no wan hwe yi a kofo timi ye drama omo ye drama wi e che unko verify no se na ye yi comedy no kre ena no omo ya na se move bi ba ena omo de ba be de enti na mate din if say abayo no worry no 18 years 18 years no worry no enti ensem na ebobo ba no say ye true video na ba no say ye true a say ye nyina ye di ho nkomo da achi bi busa say na wo kan wo video no me say in Neko's home ye mfa me nya she but in my I am a queen and omu obi busa say na say yi papa no ni sika na kapre o kapre ni o kapre ni mtie mfa wo nya hwe because wo bre na wo nyina ho anti mfa wo nya hwe a say e dey tira we expect say e do be bibi because obi anim say enye sika wo nware sa papa no ade bi wo adwa eye clear sa papa no say do si gina hoyi adwa kanye sika be ba chonka abayo 18 years ko be kwa kware no ana ne ma me no no so hye ma ye ware ne ba no sa ma me no so ye greedy the open tira tise bia okasa na ne ba no wo mpene so tise bia ma me ne hu se ne wo so no ye greedy a way and say what do 18-year-old child be mo 59 years as a 50 something years at that time oh you num enye sika ni bre so we greedy et say no onu gina mu dia any omu greediness and imagine say be ma onu aware enum dada obeto so nse na say na nse kwa mete so aware de otoso 7 ya de abayi wa kokko bi ba ya enu so ye ni new a ono toso 70 regina no kra no obi aba yi ne to so akonya obi aba yi ne to so akonya de free ho enti ese ohun se eyes onu onim se sikanti na wo ba enti time wo pe na wo beba wo ho ya no kre time wo pe because sikana de ne be mu odi na emum se odo pa akokro pa no akokra 60 something years wonu bia wo ko senate and also ko meeting oju business no afa no obe Regina obe flirt with you no time and obe send you loving message ni say niema to da ye hu social media nye ni nyina na e no kre ebu o is just for the eyes of the public because me lady no me follow no e wo Instagram every time bia of course omo pie gifts ahodo meetings campaign asen wo de nenam just say niema na no crowd your video bi e beto mu wo mo bedroom emo bin deceive adwa it's not just say adwa niema wo bawbra wo bawbra emo bin deceive mo bin so mind your business no obi so mind in the business na mo men kase me hu se obi ye we social media nti no ama unnecessary pressure e dia ba so because me kan say awari phobia no mo nya ntokwa me ko mu fia me cancel wo mo oba ni su be ma ni su ba onim say at that time ho no a me ko solve problem no na adwa or your celebrity na what the video to her me and my lover. Okay. At that time no a me ko solve problem na wo suoma na ni nyina ahonho no na wa fa wo mu old video bi and old picture bi na wo mu tika mu a na wo mu na de ato aka say see me and my lover love is sweet love is sweet no na me to wo mu ncha wo ho me to wo mu ncha wo ho la be ma na tua fa so ko na oba no su mama na ni nyina ahonho no emre bi say celebrity bi so sa me money di na sam ba kukuku Ghana for kana ye journalist for say dey nya ye so trofo dey say yankosra no yakosra no say she was in a bad state the lady was in a bad state baby na ogina na nye esu mama say report o mo de ban say AKOSUA ade na de enkoye ade na kana nkasa wonim say ye free why ye buy no within 10 minutes no a video wakoye makeup Asha wake abegina ho Ghana for enti de mu betimi akani oh yes enti de bibia minim anti de mu na monka na more to pretend they said the APAM adena ha no awo you okay owie no 2 week ni makeup no sako share dem ho na we na be mana be dada we na be mana dada me say actor imitation of action bawbra enen krofo ko awards night omukọ rent cars because me kro ye car dealer enti no for be rente recently I will be car bi buy see obi atoka car no be free was a garage and o mutu half so mantua and na minim ense information outside gentility
minim ayi bi so musician bi a waje deeper wo satawale mu lemu okay o you so Range Rover bi sa Range Rover no beto free mi kunu side ho okay won tuenwie no de boy so ayi o sifrim amo obi ama o pressure o because omo no se baby omo no mo atimota ho ete ho na ayi celebrities mo ne ade mu nyina ekọ sa brantie ya ayi e friend say ne ho asem ba ya men's gold ni ade cars bebre ho no mbeto no okay any omo a omadwane akọ America ni UK because asem ne ba ya no omo omadjiska pressure no you man enti mesre wo bo bra wo emo obi mfa social media na me ye wei na me di odo yesi anwene pankasa wo ankure hunu ne ye dede because ade enti na nipa ne pese wo prove bibi kire wo ade enti na nipa ne pese wo prove ade enti na pese wi ase nyina hu there is something wrong somewhere yeah nipa no you insecure baby it will be you when no comfort no dey feel secure ade no pese obi ehu aduane a wodi na wiane the bedroom a wo hye ne do a wodi ne ti ato no kokoso de enti no pese obi ehu. What is the motive behind it? Pressure be wo baby pressure be wo baby because do me bu say e de enti na wodi uti ato wo kunu kokoso na mo make love ni ade na wodi beto e de enti na ade aba beto wo pade an pressure na odem no person otobi ma eye bibi na wo ye bibi ro be prove there is one person wo mo kire say you can odo papa da so wi ase yen kan so odo papa ni ho ba dodo no a wo de be kire na wo de bebu na danfo bi akutia no kre ne ex boyfriend na ne ex girlfriend bi akutia no hu say wo ja me no menye odo papa sa eso no wo boa wo de crofo de ye business yeah obi de be pet trend they say content na wotimi enye ska etidi enti na wo kɔhwɛ na wo de obema pressure aba beto so na afei wo kunu krampo wo de wo compare with someone wo yire kra na wo compare na mo akogya wo kunu amo akogya wo yire because obi to de bia na obi to flower man yire de bia na obi to flower man yire flower de bia na aware form wo ho a de bia na mudi agro akoda bi nsu na akoda mu fa akoda bi nko hospital tesi na na mo ndem ntwa meto ho sa no pay sorry ne ba no ho ayehyehyehye enti etamre de ne kokolebu ade na no de mu video mfa meto enti mesre say ye ma social media ma unnecessary pressure ma bo bra cut your coat according to your cloth okay you see ade your size bi there be wo cloth na ekuta wo no tuma na ye 2 years 2 years na dey pam top cut your coat according to your cloth bo bra na be dey ekuta wo no obi nya ojidama to sere no kre enkrofo kan so mudi dem loan ye dey turn brand new capre free because you mo obi ama ye pressure enti mo obi ama wo pressure wo ese menya ka foforo me ka dada no me use no for almost 10 years wow for almost 10 years and so still fresh because na me pese me kwa bobosia de to ka foforo me pese me bobosia de akotoka me pese me to ka ma me ho to me eti me to foforo me to obra man sesa ka chire okay me ho nkyere me sa obi me kasa bosumi bia fa yi betia 2000 betia 3000 na ho pressure be salary ho nto no wow ka bia ni wa yetuatua ha yetuatua bo bra na say esan so obra na ye momma dabi bo bra ya ye di say lady no no so wo ni sika dada ana say du fripe wo ne ma me no ono so agina mu ate e wo sini adwuma no mu ansa na ne ba no eba na lady no so no wa movies bebra wo ne ho ne sika dada ana sa Antoni kunu no ne Antoni kunu ne de Antoni kunu ne de ni kunu wa private jet ni ade nya if she thinks that ontimi bi ma sa wa ne ma na wo call baby ana ebura ye nsuo ye wo buama ye wo nsutene na nso po ye nsuo no wa sa ne ma na wo call baby enti we dey ye futuo ne dey ma say live your life in peace and enjoy de nyame de be ma won live a contented life ma woni nso enti sa na be ma obi bra bi a wo bo baby ne no e be inform how you should live your life one sha e kabubro e na da wo so na me fa we mfonto abata na fu fa wo mako school a wo betimi atua eko school betimi atua munya nhwehwo ni mu international school no a esumesi be ko salary ya 5000 Ghana cedis wo ba no so bosumi bia otua 5000 6000 7000 obede didi ai me de mitimi fa ne nko aha
me de me pese me de ne ko school a enkrofo be hu se e na wakobo bosia na wudi tua school fees me se middle class for apam middle class for no pressure da wo mo so adantamu for no school ni bi woni area ye kama wo oba no wabon no wabon wo de ka gonimade na wonimade wo de kakra be ma na be yie na wapeja akwada na wonim stress cress abo wo mo so e bia me fan se wo te do me ha ba bia school na akwada no eco school e wo bia tema ana spend test na wo sori anopa wo de 2 hours na kosi ne ba wo school ansa no the 2 hours asa ko fana de na ba adan ya opese wo ka say me ba call this international school and na stress school fees ba enti wonim e na wo middle class for no a o ma ware no sika egu aware pa every say omo spend more than they get expenditure no ye higher than the revenue oba ni sika 5,000 be ma ni sika 5,000 won kan bo ma 10,000 babu sumi bi omudi 30,000 ti bo sumi bi akadi o manim oba di ni sika kwaji loan be ma di ni sika kwaji loan just to live a life to please who at the end of the day won kwa na wo shada ma obi anfa ho obi an shada anfa ho sa it is a salary 5,000 kwadan school fees any dying work what na ba bia wo dying car 4,000 Ghana cedis a month but we salary 5,000 nyansa be ne wo nyansa ni enti bosomi so a 4,000 na je rent 1,000 wo de be dey ontimi nye hwe enti nkura na didi mai wanka sanso na wo the pressure to kunu so wo the pressure to wo yire so and na warifo bebre pressure abo mo so aware egu finances sikasam na dodo no jimi jimi abrabo se nyansa abrabo no 1,000 ekuta me yetime de me ba be ko school 200 Ghana cedis school fees metimi atua no correct and me ha dan ya 300 Ghana cedis metimi atua say 5,000 e de ma me bosomi a e de 500 and 1,000 and metimi atua no correct but o rent enko take about 80% of your salary. Well, my school fees take about more than 100% of your salary. Ebraba na wobo. Ya won krofo an kran he ya. Bosome wadi 30,000 a month, 20,000 a month. Still enso no. Ne ho kire no. Still ne ho kire no. Luka wa demu no. Pressure. Bosome nkwayate ne bia 6,000, 7,000. Eno so yemfa 1 gallon start. There before so my. Enti wo demu na wo kona nkrofo ye odiodum no enfa so be na wonye free so at the end of the day. And Crawford Chia won with the James and we so I question them. I come loan about the Hutia or bad in the salary loan, Bema in the salary Agilon, and Womunina Ebre and Uncle distress about Mr. Utiemia. Munyai on stress na Baba warrior and so say I translated the Concordana so. I may feel what tension on necessary pressure. We in Cotton but some madame can it's like these days no life. Unse den hu no kra woni ampa ya wonim de ye patch na wo ba baby a wo tie na wo ba ko school bia East Legon sprinters wo di 2 hours every day na wo kra stress eti na pressure ekum bebre no how much for na akola be 2 years na nyane no hey how much for ni nyane akola na ntimi nya enough sleep there be ni de akola na go kam na 5 am 4 am ade de akola na go school because one sorry ntamo a traffic insi eti esi okosi akola no e wo bia sprinters and East Legon no asa adwuma e wo e bia akra ayi business district ade na wo stress on ho sa won na ekọ competition won na esi akan won na ehwa wo ho kire wo ho na ebeboa wo ye metifo metifo bi the prison eti bo wo bra sa oh ne ye nyai enne oti yesi we awu ade pressure yesi we stress bebre stress ne dosun especially because of our lifestyle and our decisions. Any pressure be a eti akwa shase na eti bebre na mo bra ne mfo mo bo abrabo no mankrofo what you dey na say apam ye we different o mo bra ne mfo obo de mankrofo me ye se de na nkrofo be kasa na de na mo be ka ho amo ano pete quotation ni yo ho amo when etia wo bills ma when etia wo mo back na de nipa ben edin Yesu Kristo no onyanyame ono kwa abofo kwa ofa ho no obefa ni party bia bewu ye ade na wanka say abofo de da me fa ofa ho be obewu na neja ama ne die buredi nyina so etu obefa ni mguasie wotam sabra wotete nteso gu ne so no wanfa ho enne ye buredi enne buredi ahonhom nyina tofom
Enti sabre na wotiti nteso gu ne so no na momfa na nye hwe ne onim se wode egiade enti ba bia wote no ene ayi edan na ayi o single room na dem nkofa what single room mo nka o mo se wote single room na de kakra to wode to asase o mo nimro mo ho so no na wosi na wokọ enti e be stress me mo bra man krofo bo bra ne fa embo ma obi se mbeka se na die na nipa beka me die enti ye nhwehwo ni mu abrabo na wo bo no nhwehwo ni mu abrabo na obi be se apam imagine se obi bo abrabo dey satisfy wo wo manum gra wo gine wo ho se na wo so obo anso we ana se me ya ma apam hu se wo apam ba bia wo gine kra da wo hwa hu no ba bia wo kan kra da na so ya ma akosu ago me read the Bible yes. There is nothing you can do to impress. Don't do things to impress others while you are suffering. Live your life in a way be more comfortable. Abrabana ya simple. Minya 1,000 na me di 1,000 me ni obi any problem. Never minya 1,000 na me si me di 5,000 de any abrabana so me problem. Na ya kadu anim. Enti yemfa ya namo no esisi eti we abayo anasem na kwa die be bie ha but mumfanto asomai the Chronicle fight against corruption we ye minority mrasebejafo no afenyo marking yo da woman no ena ne mfonyini eda hanum se mrasebejafo no wo mo boabo wo ho aba be resume sitting enti de wodi free hono eba eno no we are not laggards. Chief of Katamanso rejects claims. And also the Chronicle Afabi Ediaba. Daily Post and so the Nedie Abba Mahama reaffirms Ghana's commitment to deepening relations with Grenada. Nansemu na wochwe ya womo de omusa ko share entiase apama ma hudo no mienu aka womuti abom se de be ya wombetimi ayen hyehye beboa aman ahudo no mienu nyina Bank of Ghana fo nso womo nsem a kase nyame ya dum a se bibia mekroso de ya next year 2026 bia Ghana yebetimi yeti e de free IMF hyehye no ase ho asem enso ewo ahanum se no ye Daily Post apam makeka papers ni nyina bom ntime so me kan bom ni akwa frefo adwempo no na Daily Democrat nothing but the truth na wono nso da hai na mosofo na wo mo kasa se wo mo bowura puemantem no wo mo chi wo mo ache modern illegal miners anopei wo ba pa mawusi ne mfuni eda ha eno achi Ghana posi ene US ka banchiri musa de be na ya bambo ebetimi agina yira tete yohonu wone America empanimfo nso mfuni ene da hai abu akwa south mrase badwani e de feed Ghana afuo bi bai na body a watwa nkontomire de da so ho mfoni ene da Daily Democrat no mo anopai ye boso ama yetiefo na the Ghanaian publisher wa publish yewura Ibrahim Mahama wone Azuma no wa cha say de EMP was silly deal no $100 million watua Azuma failed hono wo ba betu agudie no ama enema nyina akoye ho to no nso ebetena man yi mu anopai edaha na watwa ewura afanya ma kan so de aba wo chese ba wo ba de etoso mienu wo momesom Ghana na no adwena wo mafa no the new publisher de aba wo de ewura stekaka ho MPP Rosalenda ma memfoni ne da hai Reverend Osayadu Twim wono nso ne de ka ho na afi ntimfo jo Reverend ne de ni ana wode osahene emfuni aba betoa afi se de be ya yebeyi enti e de free IMF ase no ene nhyehyɛ foforo ka ho enti ye foto samfo yewura to ba forcing na wone Ethiopia Tafara edi asia we oil palm policy ye beboa Ghana ama ye hu yanim na anopai ene nso de new publisher twaba afi yankofa yetiefo na emu bobranama ho bobranama ho nansa na ye befa yetiefo no yenkodwa so tew me ka say lines na troto ye bi ya no aba 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 Pepsodent cavity fighter toothpaste and necessary would you see an opay it an opay sorry and was sent to be a muti say what you choose said the bia fafa will touch them so I'm only more yesham I'm say into
krokro no eyi sugar no ne nuane na firi ho ana ama gum diseases no firi ho ama wo sene se prayer bia emma eye Pepsodent cavity fighter na Pepsodent cavity fighter ne 175 gram eye family pack no wo ho Ghana Dental Association wo magye atum bo magye so obetwitwusi anopa ne enumere mtwitwusi enumere ansa no wada mo amompa mu si twitwie no esuodu anadwo apese wo kisi wo yere ana wo kisi wo kunu wo de enu garlic no ne ginger no na wo de aba beto wo ahwe sada afede o wo num bi kan twitwusi fa Pepsodent twitwusi ne jade wo cheche no se wo num se yi oba ne da na beba ne da na do sakofefa no ho wo num senti bi ade ba eno kra pamudwa Chichu for Pepsodent Chichu sene wonu munye hwam se de be ya bibia be koyi Pepsodent cavity fighter every smile matters kasa na tra me no water abudun so anopa no ya no munso ibi se wonu munso se wo ye party se wo ye wedding se wo ye yie bottled water sachet dispensers and also be boa kasa na tra me no water number 1 choice hygienically processed for your safety it is a wo pedudu atu Akasaloma Ventures wo mo Taifa Bok Hospital achiwo kasa na tra me no water nie enso papa nie 0206469430 6469430 and 0303 965780 0303 965780 Kasa natural mineral water ensu papa anopa mi busa wo se wo ba no wa ma na nufu so busumi nsia no when him says we exclusive breastfeeding e bi say APAM na yere we exclusive breastfeeding o ma wo 5 kwada 5 ni nyina we exclusive breastfeeding o ma no de bia me do ba example so wondim no akwa wo 5 no enti Yamvita wo wie ya after 6 months no to Yamvita man kwada ni die eto ma yese tokom ne ba ne last born he o sane ma me sane papa nyina every say Yamvita na kama Yamvita aduane na wudi ekoyie wunya boil water now the stay obi wo okra so ye molikoko no de afra o ye molikoko no de fra wutimi say Yamvita good nutrition for a strong start enti Nutrovin wom and assisting essential vitamins and face minerals and iron and calcium ne zinc ni nyina wom ye wo rice flavor wo ho ye wo wheat and ye wo maize Ningina bi ewo ho enti promasidor for quality food product who say aduane bia ba na ye promasidor for Mr. ma oba ne binni be ha kwada no a wada social media sere wo sere obi wo se me ba mpa aduane enye wo ma ne Yamvita obi a wo ma ne ba Yamvita no nti na kwada ne mpa aduane no wo ma ne aduane kakra bia no wo fe ma ne Yamvita busumi nsianchi na wo be dia dance se Yamvita infant cereal no papa with milk aye no ebusuafo nyina agi atum ene edura wia na wo se wo pe wache anase bia wo pe tuoza afi wo pe jollof beef fried rice konkonte appreprensan ene jollof rice Kaise Hajia special food, local food na wuhia. Hajia special local foods nie aduane papa fie nie hacho atomic kwano so any transition no eben ankasa baby a washing bay wono enti Hajia special local foods Hajia nie aduane papa nie 8 am ni ashanse kosi 8:30 pm na yegine musa 80 Facebook and TikTok Instagram Hajia special local foods enema delivery guy ni enye krado no onye urede Wonim say ade a efe ne say wodofo bi wadwumam na afi wa hyeda to aduane na de kwakwa surprise no say ade ne pa na mepe ebra na menimi kunu ye nya nware ye no ase light impantry no enhyeda nya impantry ye de say Christopher de nya impantry eno ne ye kan say courtship and ase dating no say onim say so onim say mepe chicken wings no ahyeda any fried rice bi wo adwuma mu ayese obi hwehwe delivery guy bi won come secret wo mu niska wo hyeda nya botre ayisem bi mizim grofo do we ayisem o ami ayisem wo say wi na de aba me hwem si it is a jollof rice no chicken wings bi o hajia wonya hajia special food that some day ni e wo kumase dada na me wo take fm na afi wo de aba o de ba na me biesu a me diam say akwa ka so betimi de aduane ato me oboa mema amfa aduane nto me eti Hajia special local foods eti na ma delivery guy nya busy wo yire ukunu surprise no omu ho anti 024 63599921 024 63599921 time heba Mr. Drono na wotu fufura ba yempese malaria be haye yempese honam ya obenya ye na wotu fufura ba yempese be kase yentimi didi me this week medidi jeriti ase ye wo week ye didi ne ye wo week ye didi sate ba week we ye aduane week eti ye aduane week de ne ye benum time heba Mr. no ne yetimi atimi adi e say next week nya aduane week
enti eye wa aduane week ne wo enya aduane week enti week na pese wo tibidi no ɛyɛ bottom herbal mixture yɛsi yɛfrɛ yɛre bi anorexia obi ntibi ne dia no afɔ na yɛ nkasɛ obi wɔ se me ba mpa aduane oba no wɔkɔ secondary school afa time herbal mixture do ne bi ma no fa hyɛ ne bag mu no ɔmfa nkɔ fa hyɛ trunk ne mu no ɔmfa nkɔ anɔpa no wanom bi eti school mu hɔ no malaria no ebi nya no nso obi wa wo ba kɔ secondary school na anu ya na form 1 fɔ no ɛkɔ mesrɛw wo to time herbal mixture ne bi hyɛ ne bag mu ana ese nkwada ne bi ko school mu fofora ne titu first year student no na wo yare na no ofra mama metie me ya malaria mama na fever bi atie gumi so etu oba tan nkwada ne ko school no mo amoma ko boarding house no mo fa time heba mission ne bi nhyɛ truck ne bag mu na ka kye ne se wo sɔre no pa wonnom enu no obeda no wonnom eti school mu ho malaria no enya no obetimi edidi kama na ne honam nta anya ne ya ese wo ko first year na ye ma wo ye adwuma na wo chichi bathroom na wo pra but so onum time heba mission no a utimi sa akoda no wa ye fine time HH mixture and capsules no de so we obi a wo dwon so a wo bre immune system na yemre general well being nie empemu agro no ekofom ene enum time HH mixture ene ne capsules no edro mienu ene ede ma wo na awochi mu time herbal mixture and na time HH mixture and capsules e ma ne mema nyina no mu a eyeyie fra Dr. Tafrija ne nana ebewo no odija no nubu na papa bi no kekense ani ene o se dog na fa koma mansan fa ma Ghana fo bi bidro papa no mo num fise nyankopon ma ya aduane no ene o se yemfa hanhan no ensa yare sa hanhan na nyamese yemfa ensa yare no ene ye dia time herbal mixture ene time HH mixture and capsules 0244417669 0244417669 tbm 0244417669 kanashifwe yeba kanashifwe yaba sompa obi bas ye page studio ne dia kwesi abonten station be ne be yesa na ye si dwom o na no ye si domidwom na ye broadcast live na eba radio so sa ha de ye studio we de ye page studio na kasa na dia kwesi abonten ne ye jadan no ho eda no so de ye tu obi ase na ka system kwa wo fia ha obi akọ eti akọ kaneshi na ye dru kaneshi a ye production wo ho ye news wo ho ye programs wo ho na sponsors nso mo ne ye bae no ebi ti say ya toothpaste ne brush ne promasidol mo ene ade ne bell beverages mo time herbal mixture mo 21st clinic for sciatica expert no o may free health screening wo ho eti mo am wo kaneshi no aba no abehwa wo pressure ne ade obi wa wo tena sesa wonya time enko hospital bra ye the hospital not 12 say you the radio not 12 ya the 21st clinic hospital na sa 12 ya peja 21st clinic hospital na besia bonten ene o ma doctor fo nyina nurse fo nyina be go bonten so mo mesom mo eti ye ba ya ma ne kwawo ya ba so e de achede ka ho yes sa wote se yesi sompa ba adru wo mpotam a mentre fio ye ba ne tie apam enye se di studio na besia bonten no a ye keke na ye kan use free ho no ye de achade ka ho na ya chade ena ejomfo no mo na wo be kire madwene on national issues na ya sande ayare saba ye the 21st clinic en so ba e free health screening wo pressure hepatitis bibia be show ho na ya sponsors no so ka ho no mo so de atufo ne ma aba no mo so turn atufo bo eti even say bia promosidol se twisco ana onga ena bia nka wo be ba abobloshia ba betua wo mo de aba kanesi ho na watu no ho a eno nso kura wo tu afiri wo mo nsam o tu afiri enye konkwati konkom company na nsam eti we de eche say original price that formula no wholesale price na wo to de afiri wholesale price no a bra nti wo tesa sompa kwa da no ya ho na be fa nema be fa mo wo tesa sompa pa bra ne betu ne yam enti mo shops ne ade no ye ba ye sponsors ne ka ho e bi ti say ya toothpaste ne brush say etufo bo ne de be ma ho so mo ba mo de o mo tissue e o mo sanitary pad o mo de o mo de magina ba na wo tu na tufo bo wo dwomu ha enti say wo tesa sompa obi bas ya ba o area ana ya ba dwomu a me ne eja ho nya ho edana na fire shopping enti sase to susu to ade chen ye ko kaneshi if you be na watching ye free ko kantamanto bo aho ne yensia ye be san bela pass madini ye be ba ho chese ye de etimi page studio ne de akosi dwom osofu fear not fear o nkranza o tachiman na o wosunwane ba bia sompare no otie no ene
Oba AKOSUA be ma APAM ye hu nkran yo. Hu nkran. Se na no hu se me do ko do. Me won busa me se na me koye nkran te se me so me wodo me nuru nkran. Anyway the obeko. Ade tie kanesi de ye duru nkran. Kanesi de ye duru nkran. Me do free kanesi masado. Se what kantamanto what kantamanto na te se wusi nkran ni fa. Na ne la pass nso de. Ma pass. Ma me matie fo na APAM me di wachi a. Oni ajo. 0260196064 and 0260196065. Hey, SOMPA di no ye de wo bete. Ye ban so ye speakers no ye boom SOMPA. Bo se dwom ho afa ba bia. Was it line 1 or line 2? Yanko hello. SOMPA FM. Abanyama. Be mena. Ala peke tasu bi kan. Enka won so. But the way you near Bemas, Nana Amuako, make a S boy, and Amuako, Abuaji. Nana Amuako, dear AKOSUA Abuaji, Kennedy, who it's Nana Amuako Abuaji. As a boy, Nana Yetia, what didn't you know? No more about Sunday Blaston, Budima, I have some media, mobile papa, mobile, Monche, now so much as I have not to be there, Yaman come on, Amen. Can I say any about the best spread? Ye na nemo awfo ne say wo me ni sikachi fire ba ma awale a ani kunya asumbi e wo awale na say ene e kra ko ye say scan e bia o mi o bia pe de bawale skemi na ti ba kwa ni fa so nya nika onu kwa ni fa so nya nika aroba pe so ba ko wale sa ni para na ye ba ye man ke ye pa ana kire to awu fe ni scan kwa na ye bia o wi asi o Wafi and so awuya. Namde anu shioro. Nama stre NBC abayin share. Yes, no. Jebi omana show se omyeke pa ema omangena mangena enya so emfaso. Nambe de dey me come sigala me stay to kwale de yenja ne enya china because sigala me say ni gaman stay ni chance no. Omutu omesho. Na men kaje nyama bibin pay for there. And that been paying for be omudi asofo atemno and Gana obia would suffer and for the national oko. It is all for about 20 I know some catching team. Obama or party perfume and my edgy asofo can say about to that's the man to Abama or party no. Martinana Nana Mako 1 minute na so yemo obi foforo so Emra. Hello. What you say? Nyame adumo na wonso e. Ya me bi etu here me aka woni o mampani bi ambe abua. Be menna. Sa won ho ye de. Nyame na famu je sele me kan no. Mate, ye nkwa ye. Na me fo akonya hwehwe ma di bi. Ona bo akuga na tu ashama no. Chama so hwegare. Odo onyankopon adu abam papa ye ti. Na me ni ka $1 abafom. Ya chefu. Enyema enkoyi enne menu ka se biane enne gari ananka RPP brasni 40 enne gari 25 20 dunya enne bayira ananka yini dati ma kupe eto no me 300 enne aba papa adawo mediane amuso enne bayira okura 15 20 kwa oye bia mum ge koye mu ensokoto ba nya sokoto no se nyema wo ye na ye no nyema pa no tinimba ni tonso abo me yuko no kata fisha no yentimi more special position SOMPA FM no one jimi anti wo momra yenyi sika no fe mo ma no na ba papa ntina na mo akosi le shabre afisha ni bi ko fi no bi azu no be jo sofo biara omo nye niema pa ye beka omo anya nso na nya ye beka obi anya sofo bia wo meyibu mate bemena na mo akoko fi Medasipi Memfa near Wabano and twas 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Yeah, hello. Good morning. Good morning. Me patch your frozen and free. Me patch your Philip in your accommodation. Yo, accommodation SOMPA. Yanko Philip. Okay. Me, I'm going for a year doing only chair when I was Dr. Fisk, and I'm facing urgently or going. Now, said there, million back of Freya, no, but I put you at the young, and then young said I'm frantic, the party has been fine, say, of your neck baby. And here, this show might be my I was in this car.
Kwan Ben or Buffalo business can now pipe of Buffalo Unit can they are not yet and first anti that the youth are not a flower on mobile. That's for a more mind in business. Because I said, instead that everybody must change and the one person are doing science in one. And then, don't call it more because problem here or people. And but I said, and for said that near fantasy, financial no Friday. Meaning, because you can do what you can't get Panya, because in the show, shall say, no chance. But a number what people not hard working in the identity. Also, I rise the other and there also far. And you and can cry a popra. Menso Medas in Yaminkan Hopa, 0260-196064 and 0260-196065. Hello. Good morning. Good morning. Me pashe froze and afre free here. Otu. Me mo akwaba. Se bibia boko de weekend na bibia da yi. Amen. Amen. Yo, Otu yeti o. Yeah, but I can't get to the account of the name Yama and Yamabunin rather. Now, who seems someone a young AKOSUA? Come on, Majima Betty, I'm a Betty, the Betty Festival. To me, see any Panoa, and come on, the Festival. That's when I let me start. I come out, no one said, if you are affected, Manuka, I can get my Festival. But we get sure, hey. They do with me, and yet the Bob Raku. If you would see any family, need to make uncle in him. If you ask me, after a year, maybe in Uncle for the amount of them, maybe you don't make a day. Now they treat Yaku. And I can't start to the account and say, you see, a Mobuni is dead at Yakusia. The way I own them, Kumo, and Mobuni, and yet Dracula. After a minor, you need that. Na eya me na mo be say mo say if you that here na to me your doctors in here na your ministers your MPs your government of work and no mo go me say and then 3 days no dem because of now for come mo about 15 years jina e mo ntin so no mo go me a ni e mo o man e am tell you from na yin from ni nya say and kwala na e no mo ni mo ya chi o ni ja o mo akota the doctor e be to no Matiotu. Mati. Menso Medas pa 0260-196064 and 0260-196065. Hello. Hello. Aba pa bi patro froze and afre free. Agoziam patro nana meni. Nana, ya mo akwaba. Yeah. Yo, nana yetie wadwe nkyere fine next stories e be buy no. Okay, I do some pay mention SOMPA Ezoyefo na member baba so. Yeah, that's. Na mention Kamamu Bawumia. Baka papa na Jombu incoming chairman ana Hadia Kapia Mohammed. Ya wale gida na ona yega twalo so. Eda minya akosia ensamla na minya na omo abubafu ama yayi ye meguno no woman na ko se de bia ko ko me ja sendi ku benim aya me ni be ki me no na me na abekenya me wo ye ensa e wo ko mu gai yentumi embaunde wo mo na FM se ensa no ye se ye ma wo nya advert kra wo radio so anopa na awia wo mo ye na after 8 p.m. na de bia wo ye fu program de bia wo ye fu program fu kono to ne gunu se o so ka ko shaya she na ye no kanu so e se na stress me de ya mu wo ti so wo ye national wo mu ja ka de no na ye no gunu wo bo nto wo na ye no gunu me ya da achi so what is that and on your 18 years among let us on your 18 years yeah on long time abroad and a trauma and a football let for any teachers are almost share you how am I only say it's better than you them on that try and it's your best friend when you go for the people Nanama Mate Medas me fa di o twatwo kra enti na nka mbebo number nam se odi wodi o twatwo enti me bo number na enye di o twatwo no o gina so dada hello
Hello. Me too nkapa ejani money ana. Ye we di enye ejani mo. Kantamanto ye. Boatinie. We di kamede wo ma ejani mo kamede wo ma ejani mo. Sompa ye 24-hour economy wa Kantamanto. Mate, meme na mienti o. Oh, ye ni line na teko. Ye man for peace. Ebi ato no. Ye man kan ye kura. O de fa na ebi ana ono ana eba na. Hello. 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 Ah, wa be yi obi to ase akonwa papa. Hello. Yes. We are Kafia ni Kantamanto. Ah, Kafia, what betuno nkone chat wo, but what to know? Oh, I know. Last man, I'm my friend. Okay, Mate. Me pa try enko yeti. Mate. Yanko. Incoming Fagwella, Dr. Brane Champon, Tafia Mohammed, Honorable Wachejako, and I just called you. I'm champion for you. And SOMPA at my point. No more can't be before and Meboni, young Colay, and SOMPA FM, and near my bonny or we our follow to be our follow to come. But the Yanni and the mouth, and Jacosia, Oma only omuti obi se ekwaya ofaso a otete omi omekwa kwaya adebone okosu a omekwa kosia adebone ni ebi eyentetia enipa na ne maame atete no na otete no na ebi okọ secondary school tane mo wenya na mo kosi wo secondary school tramo ni wi ni ade na se me se bi mi tori na be ma ho na be muja opapa tori a oba wo no bi oba no eti awo poni bi kan wo na ye ya so kan wo na palana ebia eni bre to paseri ni aye say go purchase so that ni na account bi ye best stress ye penny point mo me apia na si for na my bona and say ni vi ni tramo no omuntia no na dey talk kra no ye best stress o ma penny mama garam say ni dey e say o me Matia Kafia. Yedase, Yatia Kantamanto phone so Yedase Kafia nene dom. We aha near the base na pam messages kakra on Facebook lebo na we know where the ag builder. Okay. Na wakasa de ma NPP no watch say nipa numa abai no da dipefe say MPP they have the men essence will be amu edu. Sada na kwa mo abo aten ablekuma. Wono so de ne de ba na ni nyina no wo bosom pa ba. Ablekuma Central kanasi ebe hwe nanim ho ya omra na o meche na dwena because I can read it from Facebook. There be omo na be kan enti sa na ye be ye no ene afoforo de aba edo osom pa na ye ma mu nyina mo na ni nyina echi no we ye atadeka wo de aba sada na we so fear not sofo enso de biaba. Okay. Yo address it adwa ye bre no asumti ye bre no what's me chat na what for aba. I'm so excited about the new week. Me week ni nya sha siesia me vim ni me enthusiasm me cha obi afa ni manya 13 years. Yeah, can you cut your coat according to your clothes? Yeah, that's APAM so. Mo bia on top pressure ma. Mo bia on top pressure ma. E masterful dressing on top pressure ma. Abo design the ente say be my pressure no pay. Etiefo ye da say ye sorry so akoyi na safo kantanka bema what the tip of sports no e ba na enu echi no ye the first service no aba. Cause what is SOMPA 106.5 FM Accra yere mu nyina se e ma momo enity. Mamenka bibi kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Obbo me ne mabusua ho ban.